Pozdrav svima, danas ću pokazati kako da instalirate Call of Duty Black Ops 2. Kada ste ga raspakovali iz ovog fajla, dobit ćete ovako nešto. I sad idemo na setup. Yes. Ok. Next. Daću u description link sa kog ćete treba skenete ovu igricu. Znači besplatno je potpuno. Pita da li ćete da kreirate desktop ikonicu. Ja ću kliknem kreaciju. Install. I sad čekamo da se igrica instalira. Treba će malo duže da se instalira. A dok se ovo instalira, da vam pokažem sajt sa kog ćete da skinete. Evo ovako. Znači nema virusa 100% provjereno, ja sam skinuo i sada instaliram. Vidite, sada instaliram. I ovdje ima znači uputstvo kako da se instalira isto. A ja ću to vam pokazati u videu, u ovom tutorialu. Znači malo duže će vam trebati da se instalira igrica. Kao što sam rekao u jednom od mojih tutoriala kako skinuti igricu sa interneta, znači nikako nemojte da kliknete na ovo download. A to može sigurno neki virus se pojavi. Znači kliknete na get this torrent. I ovo će vam se otvoriti u vašem torrentu, zavisi koji imate BitLord u torrent. Ja u ovom slučaju koristim BitLord pošto je po meni najbolji. Još malo je ostalo do instaliranja. Da vidimo. Ok, znači Call of Duty se instalirao. Sada što treba uraditi jeste da kopirate failove iz ovog foldera. Copy. I sad idemo u instalacijom direktoriju. Program files, Call of Duty i sada kliknemo desni klik, paste. Copy and replace, yes. Continue. Sad kada smo to uradili, napravimo da li će igrica da radi. Kao što vidite, znači crni ekran je se pojavio, kako ćemo to da uklonimo, sad ću vam pokazati. Znači treba skinjete jedan file. Evo ovdje u torrentu je. Sad kada ste skinuli taj file, daću vam link u descriptionu. Kliknem na ovdje na ESTM. Desni klik kopiramo i zalepimo u vaš instalacioni direktorij Call of Duty Black Ops i zalepimo.
Sada ćete kliknuti na to što ste zalepili, znači kliknete na start. I kao što vidite, igrica savršeno radi. Hvala što ste gledali. Ako vam se svidjelo video, znači kliknite na like, share and subscribe za više videa tutoriala. Pozdrav!